Jedni zo produkovateľov zbylno rušili do organskej produkciji i trome pajtaše, ktorí zo s tým rušili na kadzi zakončili fakultet i teraz majú už 4-ročne iskustvo. Mi smo pri kraju naših studija razgovarali šta bi to moglo da bude, što bi bio kao neki mali izazov, a da se oprobamo u tome, pa smo se eto tako odlučili da probamo tu takozvanu organsku proizvodnju, neki novi oblik proizvodnje. Powiązani su za željenu mrežu i spočatku predavali produkti ljem po pijacoh. Onda smo se suočili sa velikim problemom što su to bile samo sezonske pijace. Imali smo višak proizvoda, nismo znali šta da radimo sa njima i onda smo osmislili da možemo prodavati preko interneta. Už rok tak predavaju, počali za spejcoma, a teraz majú okolo 500 zainteresovaných, ktorýma poriadne posielajú ponúkania. Poneže nemôžu všetko sami postarčiť, majú i kooperantov, čije produkty tiež predávajú. Najviacej posielajú do Nového Sadu, Beogradu i Bačkej Palanky, a za količestva Češi, jak ze 6 kg, transport nenaplacujú.